bravo. Hai Louis. Louis, happy birthday. Mana kuenya? Mana kuenya? Happy birthday Louis, kakak saya udah sekolah. Wah, ini buat dirayain di sekolah. Nih, Tam. Bilang ulang tahun keempat. Masuk. Empat. Ya, 4. Lagi. Sinanggar tula, sinanggar tula. Oke, sekarang kita ke kindergarten. Mau birthday party, let's go. Let's go. Happy birthday Louis. Happy birthday Louis. Kom, gaan zitten. Pak Marpaung tugasnya ngupasin telur. Tuh, Mama mau lanjut masak. Yo geng, selamat datang kembali di channel Mama. Tuh yang kalian lihat ini wajan dengan telur bumbu merah atau bumbu balado atau apalah. Tapi yang pasti ini nggak pedes. Dan vlog kali ini adalah vlog spesial ulang tahunnya si Kocik. Seperti sebelum-belumnya kakak-kakaknya ulang tahun bertumpeng-tumpeng ria. Dia juga pakai tumpeng pastinya. Cuma kali ini kita bikin telur bumbu seperti ini. Ini rendangnya juga udah dipanasin. Rendang jengkolnya juga udah. Dan kali ini ayam ketumbarnya nggak Mama goreng, melainkan Mama oven. Ayam ketumbarnya kali ini kita oven. Terus aku sambal. Itu ada sambal itu, sambalnya Kidos. Kamu jadi ketagihan makan sambal, kakak? Iya. Seperti ini, dan Mama tinggal goreng kerupuk. Terus tunggu nasinya matang. Udah deh, kita makan tumpeng tuh, jam 12:05 tuh. Lupa ngasih ngeliat mie goreng. Yang nggak boleh ketinggalan di nasi tumpengnya Kidos tuh mie goreng. Ini mie gorengnya juga udah ready. Itu masih panas, berasap-asap. Tara, tumpengnya udah jadi. Sekarang kita tabur bawang goreng di atas rendang dan di atas bawang di atas mie goreng. Katuli ada? Klik. Ya. Okidoki, udah ready. Mana ini yang ulang tahun? Louis. Duduk, Louis di sini. Iya. Hai. Happy birthday Louis. Happy birthday. Jatuh. Happy birthday Luigi. Nein, das ist jetzt. Louis. Das ist jetzt dein. Du hast jetzt mit Chili. Iya, itu chili itu. Tuh. Safran. Wah, bilang. Hati-hati pedas. Pedas, Louis. Hoe lang lampje? Was ist Mond? Pedas. Das ist ein Vulkan aus der explodieren und das ist Lava. Tadi dia jilat-jilat itu cabai. Udah Mama bilang pedas. Mana Louis? Pedas. Nein. Louis. Pedas. Pedas katanya. Yaudah kita ambil piring dulu. Hungry? Oke. I'm hungry. Das ist das, was du willst.
Stella, wie kaputt. Ja, so daneben am Pool. Pedas, pedas, pedas. Pedas. Gimana tadi kuenya enak? Malu, und gegen der Karte durchkochen. Nee, kaputt. Hati-hati kegessen. Kamu nggak makan kue yang mama bikin? Louis hat schon ein bisschen gegessen. Sedikit doang makannya. Und Zoe? Louis hat dann so, und ich habe alles aufgegessen. Oh, iya. Kenapa kayak gitu? Nggak mau. Kann Louis, kann Louis, kann? Kann Louis? Ja. Achtung, 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 Louis. Louis. Oh, schief. Dagegen. Oh, potong. Ach so, das Zoe, ist zu lang. Zoe. Man raus. Ah, pakai tusuk sate. Ah, Louis hat gewonnen. Bravo! Ich bin hochgegangen. Ja. Ya. So, Mentos. Ja, hier kannst du auch Karotte. Dan mama lupa brokolinya, gengs. Brokolinya masih beku. Lupa direbus. Ja, so viel. Was scharf. Apa pedas? Hast du das gegriffen? Bisa pedas sih. Ja, Mama. Achtung. Mama suap gini, gitu, ya? Minum. Mama nggak kelihatan dong, geng. Sorry? Louis hat kein Karottenchen scharf. Was sind die scharfen Karotten? Genau, die Karotten. Wieso? Es brennt wirklich. Und scharf. Er hat ein bisschen mehr gekitzelt. Kok pedas ya, Warna? Mama, ich habe du hast Chili hinten gehabt, glaube ich, und dann hast du den... Nah, ich habe zuerst die Karotten gemacht und dann die Chili. Zum Schluss. Oke, sorry, kiddos. Iya, mama yang makan semuanya. Noodle. Nudeln. Sollen wir ernsthaft mit der Hand essen? Ja, Papa beißen. Auch erst die Nudeln. Yes. Selamat makan. Siapa mau kerupuk? Selamat makan. Ja. Danke, Zoe. Nudeln. Louis, renn lang. Zu wenig. Selamat makan. Selamat makan. Sama. Cium. Warum hat doch keiner gegeben solche? Loh, mau. Genau. Elsa. Ja, Enak banget. terima kasih. Sind das Eier? Wir müssen sagen sama-sama. Alles mit Hand. Man kann- Man kann auch mit dem Kuckuck schneiden, den Ei. Okay, das Sama-sama. Hm. Mwah. Saya bilang makasih, Mama. Schau. Tapi jatuh. Dann durch so Schmeckt besonders drücken. Sambal, gell? Nasinya pulen banget. Louis, Eier. Das ist Louis auch Eier. Louis weg. Hai ya. Mama holt. Mama hat mehr von denen gemacht. Schau mal. Kaputt. Mhm. Den, Putzling. Mhm. Warum schon? Jadi Mama lupa masak brokoli. Ja, Louis auch. Mhm. Oh, Louis. Komm, Louis. Gut. Gimana? Anak banget. Lecker voll. Mhm. Der Note ist kaputt. Berapa Weißt du, Kilo Mama? dia? Ich sag immer, wenn man Video auf manchmal, sage ich immer jedes Mal enak banget. Iya. Zoe juga. Banget. Zoe juga bilang enak banget. Wow.
Stimmt's, Mama? Zur Ferien. Jengkol, gengs. Geburtstag. Ach so, Wah, Boah, Wahnsinn, wa? den war ich ja November. War Nudeln. Stimmt. ini tuh jengkolnya empuk banget tuh. November und Oh. du bist Oktober. Zusammen. Maaf, Ja, so ist berdiri-berdiri. September und du bist November. Und im Oktober ist Halloween. Ach so. Buatannya Opung Sam, mantep. Darum. Mau das? Enggak, paprika. Jadi ntar sore buka-buka hadiah, buka-buka kado, tapi kita nggak punya kue karena kuenya udah dipotong di sekolah. Kayaknya mau pernah baca komen waktu di vlog ultanya Kakak Sam, kok kayaknya Kakak Sam spesial banget. Sementara Zoe biasa-biasa aja. Mungkin ya nggak ngeliat postingan Instagramnya Mama kali ya. Buat Zoe Mama bikin kue spesial banget seperti yang dia mau, kue flamingo. Terus buat Kakak Sam nggak ada sama sekali. Ja, Was ich hab von Oma bekommen, Ja. also Schneeflocken dann noch auch so. Itu Kakak Sam yang bikin inang. Itu pun Flossen, weißt du? ya itu pun kejutan. Aku juga nggak tahu. Kalau nggak ya memang nggak ada kue sama sekali. Kecuali ya dia ngerayain di sekolah itu pakai muffins. Oh. Jadi kalau kayak dibilang aku tuh kayak ngebeda-bedain, apalagi Zoe gitu kan, enggak lah. Semua sama Ich will einen rata. Salat. Hm. Ei. Mhm. Du yang da nehmen. Da genug. Nehmen wir den Dan kenapa sama kakak Sam itu ke bioskop? Karena kan dia udah SD ya. Ach doch, ordentliches Kalau kita bawa Frühstück. anak TK yang sekecil-kecil Zoe semua ke bioskop tuh, orang tua di sini tuh rata-rata jatuh jengkolnya. Apa namanya? Jangankan ke bioskop, nonton TV aja di rumah enggak gitu loh. Tapi nanti Zoe kan kalau udah SD, udah masuk SD terus dia ulang tahun, SD yang kelas 2 kayak kakak Sam, baru deh nanti dia juga ke bioskop sama teman-temannya seperti itu. Voll. Kenyang. Und die Tumben sih zweite. abang nggak Louis groß. Ich habe auch die zweite. nggak tambah Louis noch ein bisschen klein. tambah. Ah. Zoe, warum ist eine Haarjob und andere Haareinjob? Iya. Rambutnya Zoe sebelah kebuka sebelah. Ja, weil die ist irgendwie runtergegangen. Louis noch Kuning. klein, gell? Louis noch Pakai nicht rendang groß. jengkol tuh wah banget. Kata guru TK-nya mereka, kuenya enak. Habis ludes. Tapi dia nggak mau makan, dia nggak punya sweet tooth gitu loh. Maksudnya kalau mama tuh ngopi entah sama kue yang kayak gitu-gitu dia nggak. Coklat, permen iya, tapi kayak wafer yang gitu-gitu tuh nggak seberapa, apalagi kue. Huh? Der ist nicht so gern Kuchen. Mhm. Stimmt. Hmm. Komm. Louis mag am meisten Donut. Louis, Ah, ya. ja. Gimana dia tadi di sekolah gitu, gitu. Und weißt du, Mama, wir haben ja immer gesehen, dass Louis so gern Donut isst. Mhm. Weil wie wird der mal Donut, wie das immer heißt, wegen so wissen wir. Und eben öfter dieses Ding, wo ja, warte, ich sag mal, so dieser Kaffeebecher, da so, und dann so Donut da irgendwo steht, da so. Dunkin Donut. Ya ampun. Mau ngomong apa? Indonesia, Austria, apa? Cup kopi yang ada donatnya. Apa? Dunkin Donut. Iya. Ja, und dann, Louis mag Dunkin Donut. Iya. ja, Dia weißt emang du, pecinta donat, bener. Kalau yang manis-manis gitu dia doyannya donat. Zwei Daumen sama zwei, gini, so, und dann einmal so. Nah, gini, miring. Terus begini. Iya. Mama, schau. Ya, ya, genau. Schau, ich zeig dir nach, so. Louis happy ist. So. 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 So.
Ja, Entschuldigung. Maaf, bilang papa. Maaf, maaf. Maaf. Oke, geng, thank you for watching. Louis, happy birthday, Louis. Hamburan, bertumpeng-tumpeng ria. Sarange. Bye-bye. Ntar mama tampilin sedikit cuplikan dia dapat hadiah ya. Habis ini. Jadi pamitannya di sini deh. Ya. Lanjut makan dulu ya, gengs. Iya. Iya, makan dulu kata Zoe. Kepala mama kepotong, gengs. Bisa? Dia dapat car seat baru. Mana sih? Tunggu dulu. Ah, ini lo salah, Lui. Kamu dari tadi udah kopek-kopek ini. Wow. Wow, car seat. Oke, next. Tuh. Das ist Popeye. Oh. Popeye. Eine Popeye. Mama ngopi dulu. Mama ngopi dulu. Wah, wah, wah. Wah, lu McQueen. Awak. Lucky McQueen. Das war auf Couch. Wow. Apa ini truck? Oh. Wow. Ja, das ist ein Mama-Geschenk. Oh, ini. Ternyata Ternyata mama juga dapat hadiah. Tripod. Mama gimana? Loh. Gimana sih nih? Gurunya mama? Verpauw. Iya. Mama nggak bisa jalan ini. Kan Gengs, thank you untuk ucapan selamat ulang tahun buat si Louis. Dan yang di kolom komentar yang pasti bakal nongol banyak banget. Dan pastinya mama juga seperti biasa mampunya hanya nge-love. Dan sebagian akan mama balas pastinya. Thank you for watching. Thank you for your birthday wishes buat si Louis. Louis bilang apa? Makasih. Iya, McQueen. Bye, gengs. Louis bilang bye-bye. Zoe bilang bye-bye. Bye-bye. Minta. Bye. Ini ntar keluarga mau datang gitu. Mereka biasa datang jam-jam 5, jam 6 sore gitu. Ini baru jam 4 sore. Jadi udah hambur-hambur duluan. Ja. Ya. Oh, ini pakai remote control. Wow. Ini McQueen pakai remote control, keren banget. Bye bye. Wow. Reason loss. Du hast gesagt, du musst der Chef machen. Lollipopnya udah diserang sama mereka semua tuh. Fahr links, dass wir es auffahren können. Ja. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag lieber Louis, zum Geburtstag viel Glück, bravo, lagi, yeay. Direct ke kenapa? Ja, det gaat zo weer aan. Yum yum. Yum yum.
Tack detsamma. Smitta. Ciao. Ja.